guhaye ikaze ku ruhando rwa politike mpuzamahanga na paji y'amakuru mashya bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na byinshi biri kuvugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ku kigero cya 99% umutwe w'inyeshyamba za M23 wawegereje umujyi wa Goma ndetse bikomeje gutera impungenge n'inkeke abaturage barenga miliyoni batuye umujyi ufatwa nk'umujyi mukuru mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma y'uko ku munsi w'ejo ingabo za leta ya Kongo FARDC zatakaje ibice byinshi biri mu marembo ya Goma kilometero bisaga 5 gusa inyeshyamba za M23 ziri kuri ubu zitegeye ndetse ziri kureba neza uko Goma ibikorwa biri kugenda nyuma y'uko kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gushyira imbaraga zidasanzwe mu kugura ibikoresho bigezweho by'intambara nyuma y'uko Gilbert Kambanda minisitiri w'ingabo ku butaka bwa Kongo yagaragaje ko hakenewe drones z'intambara zigezweho z'igihugu cya Turkiya ziza kunganira iz'igisirikare cy'Uburusiya Su-25 imaze iminsi hungabanya umutekano mu bice M23 igenzura ari nako kandi ibasira bimwe mu bice abaturage batuyemo dore ko raporo agiye hanze ku munsi iwejo yahishuye neza ko kuva indege Su-25 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangira kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye M23 irimo ariko kandi nanone bigenzurwa n'abaturage haratangazwa amakuru atari meza agaragaza ko abaturage basaga 4 ari bamaze guhitanwa n'indege z'intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Su-25 zigiye kongerwa ibindi bikoresho bidasanzwe by'intambara mu gihe ibi byose biri kuba ingabo za leta ya Kongo zikomeje kwikusanya mu buryo bukomeye ndetse mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushora amafaranga atagira ingano mu ngingo y'imari igomba gufasha igisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'imitwe yose ikora mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko umutwe w'inyeshyamba za M23 impungenge ni nyinshi umutwe wa M23 wigara agace ka Kanyarucinya kari mu birometero 5 gusa winjira mu mujyi wa Goma ni inkuru nziza kunare za Sarabwa ariko kandi kaba inkuru y'iterabwoba kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu bahawe ikiraka ndetse barindishijwe Goma ku buryo ndetse no ku kiguzi gishoboka cyose aya makuru kandi nashyizwe hanze yemezwa n'umuvugizi mu bya gisirikare w'inyeshyamba za M23 Major Willy Ingoma imirwano irarimbanyije hagati y'umutwe wa M23 na FARDC ndetse kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa gatandatu utambutse Isa 12 niho umutwe wa M23 ubashije gufata agace ka Kanyarucinya mu ntambara y'amazi minota isaga 30 babibonye n'amaso babwiye itangazamakuru rya Rwanda Tribune ko habayeho kurasana gukomeye cyane mu gihe gito ingabo za leta Kongo FARDC zikizwa n'amaguru n'ibitunguranye ndetse abaturage baratangaza kiba ari byo bari biteze nyuma y'uko ingabo za leta y'igihugu cyabo FARDC zikunze kurangwa n'ibikorwa nk'ibi byo guturugamba ndetse no gusiga abaturage mu menyo ya rugamba icyo batangaza kimwe kikizere nuko munyeshyamba za M23 nta muturage ziri kurasaho cyangwa se ngo zice mu rugamba zikomeje guhanganamo n'ingabo za leta ya Kongo bamwe mu banyamakuru barigoma dukesha amakuru batangaza ko ingabo za leta zahungiye mu mujyi rwagati ndetse bibaye mu masaha make ingabo za Kenya zisesekaye mu mujyi wa Goma umusirikare wo mu gisirikare cya Kongo FARDC ukomeye ku rwego rwa colonel utashatse kamazina ye atangaza bwiye itangazamakuru ko ibiro bya FARDC biri kwimurirwa ahitwa Iminova ubwo kandi iyi nkuru mwiziza cicikanaga hirya no hino hari amakuru ndi atangaza ko mu bice bizwi nka Sri Antena mu bice ndetse nabyo byegerejwe byazi bisango bigenzurwa na FDLR M23 yamaze gufata ibi bice ndetse ariyo irimo irabigenzura amakuru yizewe cyane ari guturuka igoma nuko akomeza avuga ko benshi mu bakongomani batangiye guhunga berekeza ahitwa Asake mu gihe bari gukeka ko M23 ibura santimetero nke cyane gifatwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nyamara ibyo byose umuvugizi mu nyeshyamba za M23 ndetse na perezida wa politiki w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Bertrand Bisimwa bagaragarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse basaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kubaha no kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'i Nairobi ndetse na Rwanda mu gihe kandi imirwano agomenda gufatwa Perezida wa Angola Laurent Lorenzo biravuga ko ategerejwe Kinshasa uyu munsi ndetse kandi biratangazwa neza ko mu gihe yabagezeyo n'ubundi nta kindi kimugeza kitari ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guca mu bihe bitoroshye ndetse bikomeye cyane by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu aho abaturage bari kugaragaza ingingo zikomeye cyane ku mutekano muke
ukomeje guterwa no gucika intege kw'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibi kandi bigakurikizwa n'imwe mu bikoresho by'intambara bikomeje gutuma FARDC ititiza abaturage hirya no hino. Zimwe mu ndege z'intambara zigezweho biravuga ko M23 amaze guhanuramo imwe mu gihe urugamba rwari rumbanyije mu bice bigiye bitandukanye, dore ko FARDC yagabye ibitero Kiwanja yifuza kugafata agace k'Amabenga. Ibi byose bikaba byaratumye umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi wongera gufata agace ka Kiwanja ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye barizwa muri teritwari ya Nyiragongo. Kuri ubu bikaba biri kugenzurwa byuzuye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. General Sultan Makenga, komanda w'inyeshyamba za M23, aragaragaza ko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC kidashoboye urugamba ndetse igishoboka cyanya cy'uruko guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yava kwizima ikemera ibiganiro politiki hagati yawo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Bitabaye ibyo Repubulika na Demokarasi ya Kongo bigatangazwa ko izicuza umwanzuro ukomeye cyane wafashe wo kwinjira mu ntambara n'umutwe w'inyeshyamba za M23, dore ko mu magambo aheruka Perezida Felix Antoine Kisekedi Chirombo ndetse n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo badabura gutangaza ndetse bahamije neza ko nta biganiro bitegerejwe ndetse byakiringirwa hagati yabo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Bakurira inzira ku murima batekereza ko leta ya Kinshasa ifite umwanya wo kuganira n'inyeshyamba za M23, ahubwo kubitewe n'ubushobozi bafite kuri ubu ndetse n'ingabo z'akarere zamaze kubizeza ibitangaza, bari kwizera kwirukana M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru nk'aya kandi nakomeje kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bikomeye cyane kuri mu burasirazuba bwa Kongo bigaragaza ko abaturage igoma ubwoba n'impungenge ari byose nyuma y'uko M23 ikomeje kurasanira hafi n'umujyi wa Goma ndetse urusaku rw'amasasu rwaraye rwumvikanye, abatuma abaturage benshi bafunga ibikorwa byabo ndetse berekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndetse amakuru yizewe ari guturuka igoma nuko FARDC yamaze guhungira hitwa Minova ndetse by'umwereka amarembo ya Goma kabasa nkaho yasizwe nta kintu kirimo, nyuma y'uko kandi zimwe mu ndege z'intambara za FARDC harimo Su-25 zari zarahawe ikiraka cyo kugenzura ibice byegereye umujyi wa Goma. Biratangazwa ko izi ndege nazo ziparikiye ku kibuga mpuzamahanga nazo ziri mu zikomeje kwimurwa kugira ngo inyeshyamba za M23 zitigarura bino bikorwa bidasanzwe. Ndetse mu gihe M23 bimaze gufata zino ndege z'intambara za Su-25, ishusho y'urugamba yabihindutse ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Goma nayo iri kwegereza gufatwa n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nk'uko amakuru akomeje kugenda abitangaza. Inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zigaragaza ko igisirikare cya Kongo FARDC nacyo kiri gutuma ikomeza gufata ibice bitandukanye mu bitero bidasanzwe bari kugenda bagaba ku birindo by'inyeshyamba za M23, dore ko mu bice bya hafi M23 yose ndetse intare za Sarabwe zegereje hafi mu birometero bike cyane werekeza ku bice M23 irimo irashaka gufata by'umwihariko ku mujyi wa Goma nk'icyerekezo cya nyuma nk'uko bagiye babitangaza. Ndetse bigarukwaho bakaba bari gusaba guverinoma ya Kongo ibiganiro mu gihe habura ibirometero 5 gusa uyu mutwe w'inyeshyamba winjira mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umujyi mukuru mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse umujyi ubumbatiye ubukungu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose biri kuba mu gihe nyamara Kinshasa Perezida Felix Antoine Kisekedi Chirombo ku munsi watambutse yari yakiriye abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda mu gusa nkaho acishije bugufi mu kuganira ku bibazo byose by'ihohoterwa riri kubakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bidahagije kandi umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko igikenewe ari ukubahiriza amasezerano y'i Nairobi ndetse n'i Rwanda asaba Kisekedi kuganira ndetse no gushyira iherezo ku bibazo byose by'ivangura mu burasirazuba bwa Kongo.